Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement. Grupo fog ngal cerer maxey simna o kiin o kiin na nuun joka nuun a njal a paax xot simin ne koy doonin no ɓay o maada sinig Ñoxoba Diouf Fat Dieng layne maad daali simnanga o maad bo pare xot simin ne doona xanin no maado xe no ngel ne a ref Boucar Diouf Salmakor e leya den koy de lastanaam simin ne bota took joka nuun a njal gidma nuun to yakara nuun a paax garid xane koy ndax fog fa nuun jeetaay la andoona ye fogaam me xana jegan nuun njiriñ a jeganaam o njiriñ fa xooxes. Iyo mbug koy i lasir xaye no tig cegu o njiriñ nananga laye lasir kam gim me tige jeetayo to o nananga jeetaay mi kam ɓisiida ke anduma nun nu ɓisiid ke nu anna i njokit fop njogol o kiino kiin a jil o morceau le andoona ye ten bugo yaam jeetaay lene ka ref ke layel Ngulba Baye Fall xaye koy i njeetayit ka ke o tubaab a laya développement personnel fa leadership kene koy a ref xadelem a tubaab xadelem a tubaab axa andoona ye xaƴin i takta den ya i mbadna teen ne bugona ɗaapit jeetaay le koy nene yo eetu xan i tekit xadelem xa leŋ ndax o kiino kiin na in a waago an meta doona o jafum a tektale na ɗelem axe a ƴutanga kam xa tekit axen xan i tekit kena layel développement personnel tekit kena layel leadership so koy ɗika ndeer xan i nga leŋ no kena layel développement personnel xar a refu njeem njogol kamane so koy dadka ndeer xan i nga ke ref na ngiin manam tubaab a layan personnalité donc o layanga ngiin o lay mission lay vision lay valeur mission koy a ref ke andoona ye ten taxu o kiin a gar no lang ke xa taxu mi Ngor Boucar Ndiaye gar no lang ke xar taxu ñoowa xan i ndakooxid teen vision a ref mi Ngor Boucar Ndiaye ndeer mene bo a qiid xa ɓetak mbamir ne xa qiid xar ɓaxay xa qiid xa tadak o xiid xar bugumo ref xar bugumo jeg o kiino xum bugum o ref kaaga ten refu vision tam xan i nga kena layel valeur a ref ciko ka andoona ye kam bug mi ta ref na mi ndax um refo kiin cey tadik kene o fokatangaan tena xoyel ngiin manam personnalité
so naxkandeer xan i nga kena layel objectif manam ke andona ye ten bugum o fi mbaat o ref mbaat o jeg ndeer mene bo diir mbamir ne a waga ref o ngool a waga ref o xiid a waga ref xa kiid xa ɓetak nam fi'ka bo kene um doonin mbaam res so nam fi'ka bo kaga um waagin o daaw. Donc décidez de vos objectifs. ɓetkandeer xan i nga kena layel connaissance de soi manam te ref an xooxof nam fi'ka bo anda xooxes yaam xu anderna na xooxof rek wagiro refa xooxof to o refange xooxof wagiro jega xooxof to o jegange xooxof wagiro res. ɓet fo lenga ndeer xan i nga kena layel leadership. Leadership refe dara a refange a adax na xooxof ya andona xooxof bo pare so a adax wiin lakas adax kam saate fe adax me o ñoowa adax me o jala namo ref fi'ka bo refo a adax tigi oxa and naye oxu ga'una rek a leye o xeke de o a adaxo. ɓet fo ɗika ndeer xan i nga kena les habitudes des gagnants. adna o ñoowole xeet we andona ye ku de yotina a ndaawin we andona ye ku de yotina rek a yen manam des gagnants et des perdants. we andona ye koy ka ref pir ka na maafa kili kam o ñoow den nama mbi'ta kene nama mbaagtu kene refe ñango refe malaka refe maɗak xan i ngar teen so me i mbalakit ka koy te ref réaliser nos rêves, le modèle de la Psyché en 8 épisodes. o kiino kiin ka war jeg o ɗaat no ñoowum refe koy o wondux ɗaana bo ɗaat nda o ɗaat ten refu ye o ley mi kat bugamo refu kiino xeeke bugamo jeg keke bugamo waag keke ndew bo waago fi bo kaga waago ref xan i ngar teen. kam mene koy lek xan a tubaab a mbog teen yaam développement personnel fa leadership ka ref ka and naye xa ɗelemaxe saktaan mene saate in saktaan no cereer nda tekteye koy o sereer ande ke ref développement personnel a andaan yaam o ɗeetanga ndut o ɗeetanga ɓok o ɗeetanga ndoom kene fop no développement personnel fogu yaam ka ref ka and naye ka taxa o kiin a moƴo refo kiin adin ngiinum to développement no refe dara a refange kaga inda xani mbi rek bo kemtulay katan in bo xa ɗelemaxe i njeemo tekta den no sereer a jeg nga koy ka andona ye jube teen in de mbaas nu xa rek nu ande mota ɗar ino fo ñako nana sereer in xeƴa. iyo a fiya ngaan rek koy i ngarid koy no a tekita ke no xa ɗelem xa leng leng i etika no kena layel développement personnel. o layanga développement personnel xana yiif in a ndet no ku andona ye te refa pi te refa yiif manam a xalaat aka andona ye ka taxa o kiinoxe a moƴo anda xooxum a moƴo tax bo o waagum a ɓaatu a moƴo tax bo andum a ɓaatu a moƴo tax bo o ñoowum a moƴo xen a moƴo jag a moƴo mos a tax bo ke andona ye larandwa o feet waagin o daaw. donc o leyangan na tubaab ka leye le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et potentiels,
de travailler à une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Et donc yam okin neno gaan ka refo xa and naye okino paaxo nata sake ka faax to ka nata mo fi itam a fi'a fop ndax ta waago refa xooxum. Donc l'homme a tendance à se réaliser naturellement. Kene taxa koy no xe ndax ta waago daaw ngiinum nene ando naye te rooga sak nun ta moso ref na ten fok ta nom toox na xooxum ke to wala son moi profond. Yam xooxum fa nene ando naye jombe andiren yam lek-lek o kiino lay ne andiro xooxof ta fuux nda ñako anda xooxof refe anda ɗar fogre. Ñako anda xooxof ten refu ñako an ke waagona, ñako an me o jofa, ñako an me baftona, ñako an paax ke refna nawo fop te lay le potentiel humain kaga ref ñako anda xooxof. O kiinoxe koy fok a numtoox na xooxum fa naga a andin ndax ta waago refa xooxum. Kene xana tax ta ɗukit paax ke ɗasna no ten neno xa ando naye ka saka ara ɗukta paax kene fok o ɗuktin nawo. Donc développement personnel a ref xa ɗelem xa ɗaka xa ando naye o ɗeganga den ka ref a ɓaatax na xooxof, a wa tektitel na sereer naga a ɓaatax na xooxof. Donc ta ref koy ka ando naye o kiinoxe fa xooxum te inwu a jang dogal xooxum e mi kat kam bugo jango ñoowes koy no xa ɓayes nda kaga ndax ta waago jeg ka jeg ka ando naye il faut que doonin a paam. Xana jeg mayu ka ando naye xaƴa gim ano faak xano watnin te jeg na ando ñaaƴ ni togaxan faak xano suptin ndax o waago moƴo jof a paam. Sayu layuma a supit fo a suptax mene koy no paax ka taxu laya yam développement personnel a suptaxum fop no paaxo nda refe no paaxeer. Donc développement personnel o rokanga teen ne ga togona adna fok a suptoox, ne yiif togona adna fok a suptoox, ke gimogona na adna mayu xana suptoox. Layanga o ngim mene koy layim o ngim roog ten parle pas de la foi mais des croyances, des certitudes. Manam ke ando naye kam gim u meke te ref ndigil to lek-lek a waaga ñako ref ndigil. Donc ne ando naye naga ñootoogo mbeeto mbeet fok o supit te mayu ndax o waago ref o kiin cey oxe and naye ten bugo o ref. O ɗelem o ɗikandeerole a ref leadership. Leadership ka ref o ɗelem ole ando naye ka bafit no lak angale a tekit leader manam o a adax o maadoxe a wa laytel nene nda o ka jilel a ndeer gendum. Donc c'est le chef désigné parmi des pairs kaga te ref leader. Soship a ref jiko ne ando naye ka tax o waago adwan wiin ɗooka den no paax ka ɓisa den bo da mbafit o Mbour a mbad Fatick, mbad da mbafit Fatick a mbad o Jaxaaw, mbad da mbafit no Ndakaaru a mbad olala doyen Pape Sekin. Donc kaga te refu o ɗelem le ship kaga te tektu. Donc la qualité, la capacité et l'art d'avoir cette capacité de conduire une équipe. Donc ta ref leadership. Et leadership donc ka ref rek o kiin a jega sañ-sañ o ɓisid copit a waaga ref no politique, a waaga ref no yiif, a waaga ref no ñoowole. Manam c'est une influence politique, psychologique et sociale.
waxe jeg na influence fene koy ka refu kiino xa ando naye wala mbolo na ando naye ka njeg influence no mbolo lakas manam um leya nga ye président Boucar leadership ka jeg leadership donc o ten ka jeg influence no ngel cereer a wago adno ngel cereer a ɗoxa den a ɓisa den no paax wiin we a nananin a ndeef tokum wene yoon fo ten donc oxa and naye ka layel leader ka ando naye ka war no jeg yaam kaga ne taxa bo wiin we a layanga da mbagin o nang gilu kaga na taxa bata wago lay wiin we i ɓeer mene wiin we a yoon fa ten i ngot mene da yoon fo ten i mbi nene da yoon fo ten nda a wagange fi kaga rek kon leadership um mota fule so koy développement personnel koy a miña no adna fe miñe a wagale a miñe nda développement personnel o nanangan a moƴa antel no xa calandaxe nda oxe ɓisiduna no xa calandaxe o yaalo ando maak oxa ne ena Abraham Maslow o ten ɓisidu ke na lay développement personnel no xa calandaxe donc dans la sphère professionnelle yaam o ten fi'u kena layel hiérarchie des besoins a fi'in sous forme de pyramide donc pyramide nene Maslow fi'ina pyramide ka ref nan nen nama wagu lay tel sax tektitel na sereer nan nen a pomboy ya walete naga a pomboy ala ando naye ka jeg o coot o jul tokane sokoy a jeg me ando naye maga ta donoxu a lang te lay la base le sommet et la base et pyramide fene Maslow a ɓisid na koy ka laye o kiin ananga ñoowa ka jeg ma ane maga ta xatu fo meta jofa ken te la pyramide des besoins manam a pomboyale na pugale no xa pugaxe no wiin we te laye o kiin o ñoowum fo ke ando naye ten taxu te xiti na bes fu refna ka jeg ke ando naye ten ɗaapun te laye ke aduxna teen te ref kena layel les besoins psychologiques fondamentaux te ta xoyel les besoins de maintien de vie manam ke adoxna no kiin te refu a ñaam a yer o ɗaan bo o fi'a dara bo o waga dara bo xalata dara besoin kene ando naye c'est des besoins élémentaires fok o wagin o jeg te ref a ñaam a yer o ɗaan ainsi de suite so koy te lay we donuna took no waga a ref les besoins de sécurité physique manam o kiin ka bug ke aaruna ke ando naye a refanga maga xana a yege kat a jega manam sécurité manam a aare dal te ref a foga teen jeg mbin ref no mbinof a foga no besoin de sécurité physique ndad kanteer ne a ref reconnaissance sociale manam o kiin ananga ñoowa ka bug a ande mi kat no xeeto fogum mi kat o sénégalais o refum o sereer o refum o ciixano refum o simala o refum sereer we itam a njaɓe wo o sereer o refo sénégalais itam a njaɓe o sénégalais o refo jiixaan we a njaɓange o ciixaan refo te ref na les liens affectifs appartenance à un groupe social o kiin xu refna ko soxla besoin kaga daduk kene falak eet ma o lay ten na layel les 3 besoins primaires o kiino xe ananga ñoowa fok a satisfaire besoin kaga bo pare so koy kena layel koy besoin secondaire de développement a sogo fadiid ke ando naye koy o kiin ka ɓaato ran koy ndax a jeg ka ando naye ka yokux a ɓaatox no ñoowum
to aduna no besoin secondaire de développement kaga ten refu les besoins d'estime de soi o kiin ka bug toujours wiin we a ande o xene kat a jega na saate fe o njiriñ a jega na wiin we o njiriñ a jega na xooxum o njiriñ a jega valeur. Donc c'est le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur. Sonu julagolan pyramide ne koy ta ref le besoin de réalisation de soi mi andona ye koy maaga personnalité manam nginnen ki na fop amota ta ref du point de vue intellectuel manam no yifof na xalaatof point de vue émotionnel no yeg-yegof ko yega no xeeñof affectif ko yega andero fo xooxof ko yega andero fo wiine du point de vue spirituel o ñoow o ngimof o ñoow no xeeñof du point de vue relationnel ke amne ko reerin fo wiine foo koy du point de vue d'acceptation de soi manam o jaɓee neke nandona o jaɓan na xooxof que ta ref physiquement que ta ref moralement yaam xan ndakwid ten ka jeg ka andona o kiin a jaɓangiren rek a jega problème manam l'acceptation de soi ka jeg solo lool no kiin xaƴa xan i ndakooxid ten mbug u laye rek jeetaay len i mbi'a waag ke fag xaye nda i njeetayanga ka fadna waxtu rek i mbet mbine yo kiino kiin a deɓ ten xalaatum xaya jaf lakas i ɓaato ndakoxid o saaro la andoona ye ka yaaj o ndakooxiid laye koy ka jego o kiino xa ne'ena Anita Roddick a lay tig cegu solo ka laye il n'y a pas de répétition, vous n'avez qu'une vie sur terre, donc prenez-la en main et efforcez-vous d'être remarquable. Tale e kamo ñowo leke jege ka andona ye ka reta a dakwida manam wo fa xooxof ke andona ye ñowano faak ɓaat no ñoow xane ɓaat ñoow kano feet xa'a to kate o kiino kiin o ñoowo leng soom jego no lang ke donc fexey bo o ñoowo laga o damin no xa ɓayof bo oxu ga'onga meme o inwanga meen sax oxu nan nagonof rek a leye cey o xaaga daal o kiin tigi a reew to kaaga koy o kiino kiin wona jala nana xooxof so koy te jego kiino maak un grand leader africain ana el Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara a reeɗo président Burkina Faso a laytan itam tig cegu solo to in na mbi'a développement personnel toujours i njanga exemple na den. Thomas Sankara ka laye o kiin ke ta andna rek o ta refa l'on devient ce que l'on connaît o kiin ke ta andna rek o ta refa ta ɓaato laye oxu saɗna o ñoxorel o waago maaf oxu saɗna ñoxorel o waago maaf oser lutter savoir vaincre ta ɓaato laye e kena taxa jir a wod refe o ne teex ne na waad nan nda pour ta wod foko jang teex ne yaam o layange ye mbeña feñe ka ɗaxa xooxɗom xooxlo nanga ɗoma o mofanga mofana laye mbeña feñe tax ke a wod nda foko jang mbeña fene fi tina layte wano ten ndax o waago wod donc ken a bugo layit reke o kiin ndax o ñoow a waago suptu no paax ka positivement il faut passer à l'action. Philosophe ne ka layoogu ye adna fa neeke wena ñoowa te ref we saɗna o ñoxorel o saɗanga ñoxorel o ñoow o saɗange ñoxorel wiin we ndef tookof a ndakong a nduguñong. Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent. Tu luttes, tu vis. Pas tu es écrasé et tu es mort. Kaga koy a ref ka no tig cegu solo o iyo développement personnel koy ka genoox no a cafa ɓetak
baat atondok abetak atondoka le adwina ten refu ye o kiino xe ndax o jega suptax no paax ka no ñoowof foko an me xatona foko an me baftona foko an me reɗona donc savoir d'où on part a jega solo atondok a ɗika nderale foko ana paax me bugona jof me bugona fad me bugona o ret donc identifier clairement où vous souhaitez arriver atondok atad kanderale o andanga me baftona an me bugona jof foko an koy andone naga waro nan fo ciko paax ke ando ten wago waro o jang ndax o wago fad mene an naye ten bugo o fad atondo ka nax kanderale o layanga ye kam bugu bafto Mbour ret Fatick a faaxa anda me refona waxyo Mbour anda me bugona jof te ref Fatick nda koy foko an me andona ye maga waro o reef ndax o wago fad Fatick il faut que ande xam kaɓ no auto le mi reef Luli reef Sandiara reef Sessène reef Thiadiaye reef Ndiosmone reef Tataguine reef Keur Martegne reef Diouroup Njongolor etc bolo fadid ka Fatick kena leel définissez des étapes progressives dans la vie aussi c'est comme ça so o jutanga koy o fi kena leel validation du chemin parcouru o ɗeta ciiñ ko leye Fatick de Mbour de fadidam Fatick o ɗeet koy ke ñoowona xaro faaxute xar faaxerute kaga xana tax o naranga suur bo Kaolack a panga ke andona ye o ten xetit o ɗatale xana jeg me ando xana moytor naga wala o xetanga fa a panga nan naga xana o andona o fika bo wago moytoox a den donc te ref la validation du chemin parcouru i yaam o pimbino xena layel Jean-Paul Sartre ka leye l'important n'est pas ce qu'on a fait de moi mais ce que j'ai fait moi-même de ce qu'on a fait de moi o fogole a jega wiin mayu we andona ye o weya moof na mede moof a ɗomatwa o ñoow den a ndef na naqad a ɓisidiran den a refange ye ne wiin a ɗeeta den ke wiin a leya den kaga da yifa bo a tax da mbooge ke wiin mboog na ye o xaaga da ndefu ke wiin laya o xaaga te refu da ngime o xaaga da ndefu nda ke jeg na o solo no aduna refe ke wiin mboog na nami refe ke wiin leya nami nda oxe foguma ye oxe gimuma ye mi te refum fo ke gimuma ye te wagum kaga o ten jegu solo to kaga ten o kiin a waru o adin yaam a soɓanga ye ko gen no ɗomatwa ke wiin a leyang a miñanga ret kiro o mbiñ alors i ndako xid koy na tondoka ɓetaka kene o lay aduna a ref o an me xatona sachez d'où vous partez ga a suptaxalek i leya no to développement personnel a war no ɓisida in wamuk a soɓange ye i mbi'e ke o tubaab a leya l'état des lieux de vos acquis manam foko and ke wagona ke jegona ke andona etc so sugo wago inox koy leye kam bugo ret bereb sangam yam d'accord xidanga no ke no samandal ne ɓisiduma ndiki o leyanga ye kam bugo bafto Mbour ret Fatick wo kay ndax o ret Fatick a soɓanga ye xano and ndax ko bugo ñaaj ndax ko bugo roko auto ndax a saret bugo rok ndax Jakarta o jang ka est-ce que ke saqona te ref no xaalis fo no lakas a taxa o wago jango auto ndi a saret o wago jang nangam fo nangam il faut que an kene donc l'état des lieux yaam état des lieux fene koy ka jeg kene leyel 5 classes de compétence xa qol xa ɓetaka xa andona ye foko an ke wagona te fo ke andona te
foki jegona te o qolo eran letner kana len le domaine des talents. Le domaine des talents faut qu'on identifie que andone c'était domaine d'excellence mais andone maga mom ko wagma mais andone ko wagma ko jegma o wag tigi bo o leng lam iren il faut ko andin wanda nga kaga bu pare rek déjà fia un pas en avant dikanderke il faut ko an le domaine de tes points forts anda talent ke teref ka an ne ci trogo point fort koy ka ref ka andone o gorgorlu xaga te on dik rek o wagin donc tu as de réels prêts à ça donc wara wago an ke andone xeja refirte ASM nda fala ke rote itam te ref les points forts so koy ndat kander na aref le domaine du potentiel te rek tuba wala le domaine de l'en-devenir manam ke andona ye xeja jegiro refiroten ASM ayiroten trop nda refiroten mbuɗo mbalak donc o jangangan ta refa non o genu ten xeja xa jombe xada wagin o fi so koy ta jeg le domaine des aires de développement wa koy ka ref ka andona ye bon wagiro jegiro te o an jegiro te o wag nda fok o jangkin yam kaga o waga ngiran rek ke am ten bugo fi wag kino o jeg coxet exemple a soɓanga ye ko bugo reta jong jika liɓ ɓisan jiko kan kama koɓale to wo o leye bugiro jang sofor yam dal o bugo économiser o jikwana xof da ten moƴa non to wagiro a ƴufin donc il faut que jangi ka ƴufin ndax kaga waag no fi kaga na lel domaine des aires de développement ka an naye jegiro te o an jegiro te o waag nda foko jangkin yamo jangiran ke bugono fi jeg ke soko le domaine des limites koy te ref ke andona ye koy wax deg wagiro te dara waaw tous i donc o kiin ko waro an ke wagona ke an naye ci itrogo o nanga dana sax o fi'in ke andona ye o fi'anga te o ndiko nduluñ o ret te ref les points forts ke andona ye il faut que jangin ndax o wagin ke andona ye o fi'angiran ke bugona jeg kino fo ke andona ye koy andiro te dara donc ɓetuk kene oxuna ñoowa bugo jeg avancer bugo jofa paam il faut o andan na xooxof a tondo ka ɗika nderale koy a ref ye andona ye ɗeta bo an me baftona ke wagona ke jegona fo ke andona il faut que o ɗeet and mam bugo o jof fo mam bugo o fad har refu ke andona ye ten bugo o jeg xa qiid xa ɓetak xa qiid xar ɓaxay etc donc ten ref ka leel l'évolution à court à moyen et à long terme o kiino kiin a wara leye mi kat meke fo o xiid neke buguma nan keke buguma fi keke buguma jeg te ref à court terme à moyen terme meke fo xa qiid xa tadak wala qiid xa ɓetak bugama fi neke bugama nan neke bugama jeg keke à long terme koy te ref meke bo 10 ans um leya nuun me un bon plan de développement personnel et professionnel s'étale sur 10 ans lek wiine ka naxa wiine a leyayo dene o kiin kat ke bugona wagano jeg meke 3 mois rek 1 mois etc c'est pas vrai ga pour o jeg il faut que jal an ke bugona an me o jofa an ne o fi'it kan kaga tank jegino fi'ino wagiro jof o bugo wagiro fad me andona ye maga bugo o jof donc un bon plan de développement personnel et professionnel
on l'étale à court, moyen et long terme. Mais que faut xid, mais que faut xid habetak, mais que faut xid harbahay. We andone fop, ils ont réussi. Anje ketam bugna yoko rek anjegno. Yoko rek anjegno. Kajik beta berda. Donc, tat kanderne, il faut que yo and asub taxale andone ten waru nawo. Ci ko ke andone ten waru o jeg ndax o fad mene bugona o fad. Manam no ñoof wo fa xooxof no ñoowoɗof no ñoowof no calelof no ñoowof andeerof fo wiinwe na piyo ɗof fo no ke andoona ten waro o jang no xeet ndax o waag fad mo o fada. Donc il faut repérer les comportements à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Atondok a nax kandeerale que moƴna tax donc atondok a nax kandeerale c'est définir des étapes progressives ten layogum ndiiki et o naranga bafit Mbour ret Fatick il faut que ande xam gar bo Sandiara gar bo Sessène gar bo Thiadiaye et cetera continuer. Donc ke na taxa o kiin a lay bugamo fad nangam to fad ke maaga mukk te ref ko tubaab a laya l'excès d'ambition xoywa ngoor to fadiro seɓaan xoywa ngoor to fadiro seɓaan o jeg junni rek so leye junni ndemi neke kam bugo tabax te étage ka leye excès d'ambition o kiin ka anda xooxum ka anda o mbodum. Donc a soɓanga ye ko bugo tabax étage il faut que moof o lay étage pour um tabaxen poduma war mo jeg ciment am jik nangam béton nangam fer nangam foofi nangam maçon kam rafden nangam bo an fop ne ta fodna. A soɓanga ye étage naga million xarɓaxay ta waru ref ndiki wo o laye pour um fi fondation ne nangamo um jega million million tadik wagamo fi fondation ne o lijante kaga bo pare o fi fondation of ñootnu yoɗ ñootnu fi finition ñootnu kuule ñootnu o jegange naga o fiya no ñoowi tam naga parce que o ñoow comme tabaxo rek naga ta fi tel o ndang bolo a fad ka me bugona. Nda si tu as un excès d'ambition ken na ɓisda découragement bo waag jem katiro tous wa jeg fop ndiki. Donc avoir tout de suite on ne peut pas tout avoir tout de suite. Kaga na ɓisida rek o bugo brûler les étapes bo finalement o décourager o xaƴ fop tayena lang. Enfin oxe falakna tondoka palakanale valider le chemin parcouru. A soɓanga ye ko ŋaya ndaxar o ɓoranga bo andero yen o ɓor bo andero yen o retanga koy bo ŋaay bo julola o weƴɗoxanga me refona rek ko jega o ɗay na xooxof. Donc parce que là tu savoures la victoire personnelle ka faax no kiin koy o fakwana a xooxof yenn saay o ɗetanga a ciinjof rek o laye a cim mi fi u nangam ɗeti me refuma cey a ɗom ade nda nangam fo nangam xawem meke xa lok gode mi meke fo nangam nda maxey tokana. Ça c'est important de savourer les victoires personnelles. En développement personnel te ref kena leye se payer soi-même ko waru raf da xooxof d'abord bo pare kaga ka jeg solo. Kon koy ka jeg koy étape manam naxik ka andona ye o kiin koy pour ta ref o a adax tigi un leader dans sa vie foka ref maga koy foka donin koy a liñtin a joktin a jogolin a paax koy. Étape 1, découvrez le but de votre vie, clarifiez votre vision. Ga oxuna ñoowa to andiro ke bugona ta vision layanum ndiki o ref ke bugona o and ke bugona o waag o anda ngiren
ko ñowana ne rek nen mala nda refa ful nda nginno mota fule. Étape ɗikanderne, définissez votre mission. Mi Ngor Boucar Ndiaye mais xatax roga ɓisidat na adna. C'est quoi ma mission véritable? Au-delà d'adorer Dieu, à part gar faɗwa roog, bon, encore que faɗwa roog, bon, rokkim no kaga taxe kene ke inu nda xaro taxu roga ɓisidat na adna. Ke tax na roga ɓisidat na adna fogre fo ke tax na roga ɓisida a président Salmakor na adna. Ya xam janga toujours exemple koy na kumax ke fa Salmakor yam den ma yaf kam bina i donc ke tax na itam roga ɓisidat na adna fogre roga ɓisida kumax ke na adna. Et connaître la mission de vie, c'est important. Hani ndak widen tapam. Étape ndat kanterne ka jeg no ñëw no kin kene les 7 domaines clés de votre vie. Ka domaine bet xaqol bet fa xada xaga def na no ñëw no kin hani ngarten o kino kin wara an domaine nu refna quels sont tes objectifs. Har bugote har bugo jegte har bugo refte har bugo ante har bugo wagte. So 4e étape ne il faut que agissez et évoluez vos objectifs avec des partenaires de progrès. Kate samba sengum wage jangandok. Ibo ata hayitam mi kam soxla wina ka soxla am. Comme kam soxla wini leg soxla am win wa andone sans pour autant dambuk te fala xama rek nda lamta den mi kat meret uma faak fo mere fu ma xane xaro moju est-ce que avancer am est-ce que jofama pap nangam fo nangam. Donc évaluer vos objectifs avec des partenaires de progrès. Yam ki taxuna koy ga o kiin xa o kiin o ñoowum étape tadiko a rimange ka ref no à l'étape de dépendance. Manam o kiin a rimange wagane xooxum dara ku ta fi'na bugna ka fi'anel ten ka bogel a ñamnel a fi'anel fop wagane xooxum dara. Ça c'est l'étape de dépendance. Jega ma ando a fadanga ma koy à partir de l'adolescence 18 ans a jof tok ka reta me amne il est arrivé à l'étape de l'indépendance. Manam ka fogata ye koy o ten soxla ate tous no kin ka bugo yetana xom comme di na ane nanga janga ayet ka na atanga nanga frir ba ayet rek soxla ate tous no dara no kin. Donc c'est l'étape de l'indépendance. Dans un certain âge koy tanga bo jeg 40 ans 45 ans là maintenant c'est l'étape de l'interdépendance. O ande koy mi kam soxla wine ka soxla am to mi dong wagimo ñoow mi dong wagimo jeg ke buguma. Donc c'est l'étape de l'interdépendance. Tadi kene ten jegu no ñoow no kin. L'indépendance la dépendance du moins, l'indépendance et l'interdépendance. Fop koy aref no piis na leel le cercle d'influence. Xaƴa i mbag ke ndok ten xaye yam kon o daawole cooxit ki ren. Alors i ngar koy maintenant ye andona ye i ngefa xadelem xa leng malgré que ne bug anumo o geftunum naga yam xotit xadelem xa leng xaye na tuba ka yoɓna nda jemamo gef dal xadelem xa leng. I ngar koy no deuxième partie fe te ref ma personnalité. ret numa ndiki ngines koy ka ref ma mission, ma vision, mes valeurs. Ke taxna roog a ɓisidam na adna. Ma vision me buguma o jof me buguma o ret. Mes valeurs ci ko paax ke andona ye maga buguma ɓoof ndax refo kiin cey. Alors donc ke o kiino xa a warna o eeto o fi ten refu découvrir le but de sa vie. Mais koy kam leye o and ke taxna o ñoowa manam le but. Il s'agit pas donc de créer
le but de sa vie, mais de le découvrir. Parce que taxna roog asakong waxay nawo bo ndik ko war wat kin wala del malaga widogum ko war wat kin koy nda warno o sak ya mo hay fawo bo ajut roog ka fokatin fawo yeta bisidang ya mi kam gime o xugarna na aduna rek tigo tax roog abisidong. To chaque personne est unique en son genre. Mi nanim fa kay nanim fa Ibrahim, nanim fa Pangol Serer, nanim fa Bukar Diouf Salmakor. Okino kin il est unique en son genre. To ke tax na tagar na adna roog ka bekin naten. Tarefo tubab, tarefo obal, tarefo o sirin, o kerchen, o hana puta na ref ke tax na ogar na adna roog abekan na wo. Ka koy il faut o andin. O andangan ken na tax ka o wago ino koy nang dak nyaaj jof no kaga. To o fianga kaga rek xano gae xano jogo dayo mak no ñoof. Yam réussite kane réussite manam daaw ke jeg bugona wala jeg ke bugona wala ref ke bugona layel a fofel no delemole réussite na tubaab. Mais ta eten d'abord ten refu an ke tax na roga bisidong. Ken ka waro xol no yif no xu refna win muy owe ñowa ka ñowa nek rek mais mo se lam tax wax de mais mi xata xum ñowa xata roga bisidam na adna. C'est quoi mon but? Mais janga, mais jala, mais jaga khalis, jaga motew, jag khabi, nangam fo nangam. Mais au-delà de ça, après ken fop xata xumi ñowa xata xum refna adna. Ken ka jokino ken lam tax ken wayi o fogole. Lam to heno okino ken lam fata poser homme sa question. Mais pourquoi je suis sur terre? Ça c'est très capital. C'est capital. C'est capital. Ga tank andiro ke taxna o refna adna. Tank andiro ke taxna o ñowa que au fia fop tes actions seront vaines parce qu'il n'y aura aucune cohérence avec toi-même. Or, il doit y avoir une cohérence entre mes actions et ma vision. Ke buguma o ref, ke buguma o je, ke buguma wag. Fokem fi'a no ñowes ka waro xibir. Ka waro njeg sil ander den. Kaga cegu solo yo. Parce que antanga rek ko andonaye ke andonaye ten taxu ñowa. Je deviens un vrai leader. Kam refa o ada tax koy bay de tinnene o xa andonaye rek ko adwa rek sax ngara bu ma ko wina ndef tokof wala wado sax o lokof rek wina ndef tokof c'est pas ça le leader. Le leader n'est pas un chef. Ndako hitten heja. Mais il y a un leadership, c'est un terme interactif. Nam waro adorit. Nam waro o refit fo wini, har waro o rer fo wini. Nam waro fi bore fo kino ha motna o fa mbeto mbet. Nda ken fop wage jeg aso ba nga jegoro leadership personnel. Manam andiro ke taxna wo o garda adna. Ya mi ke gimu matan refuye. Win we fop ka ngar na adna ndax def te leader. Parce que nak no kino xurefna. O kino xurefna du moins ka jeg o rogel kamum. Parce qu'on nous a dit qu'on nous a créé à l'image de Dieu. Ka jeg o rogel kam in. Ka jeg ngin jeg o rogel. To o rogel len refna na in ten taxu jeg la capacité à être des leaders dans nos vies. Donc en chaque homme, il y a l'image de Dieu qui nous a créés. Et l'image de Dieu en l'homme est sa capacité à être leader de sa vie. Ça, c'est important. Donc, au Pibinomak, on est en Frankel, la vie interroge chaque homme. Et chaque homme ne peut répondre à la vie qu'en répondant de sa vie. À la vie, on ne peut répondre qu'en se montrant responsable. Kate adna onyo kalamta okino xurefna nda okino xurefna koy wage tontu lamit na adna alamtan
asoɓanga ye tontu xe o ñoowuma ten fa xooxum bo a ƴut to o kiin waage tontu xo ñoowum a soɓanga ye ke ta fi'a fo ke ta xalata jaɓiran d'abord na xooxum e o te fi'un manam la responsabilité kaga o pibino maako xen le ena Krishnamurti a layoogu la responsabilité pleine et entière ku fi'oona na adna avant o lay wiin avant de l'enfer c'est les autres il faut d'abord être responsable ku garna nawo no ñoowof ku jegna wo tu es d'abord responsable. On est responsable de nos actes. On est responsable de beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie. Peut-être qu'on aura le temps de revenir à tous. Voilà, ndiki koy pour ndax i mbaago and manam découvrir le but de notre vie. On propose à nous koy exercice na and ne kam bug nu mbi'in surtout nu njega nga o daaw koy doyen Cheikh yin a yeranga foofu bo a ɗeg bo a kida ke mbaago nga den Pape Moussa yin ya mbaga mbi exercice ne parce que anda mbi'angan heure neke jeg ke o njiriñ yaam mete refna ay yifa ke ndefate men yaam ngeex ne. Alors exercice nene ka consister o ɗeeto mbiño nga andoona ye a woota o moof ma wo dong ñof téléphone ne bo ando leng déranger ke reng o moof o wega kida ke o ndik donc on ferme un peu les yeux. Alors o xalaate koy xane ko xon bo xane refu a mboyof étudiant kem jangna am layanga exercice nene rek fop mayu ten candidat yaam o ngiino ɓal ka o kiin sax kas mais pourtant nak pour o ando ñoof tigi il faut que peese a fangon nene yiifa fangon kili ken na taxa o waago fixer véritablement tes buts. Donc fat i xalaate xane ka i ngon et c'est le jour de notre enterrement ndiki yaam fangon ka ref une ligne d'arrivée peut-être pour aller vers un autre but no sereer a gimtuna nda ligne d'arrivée ne laytanuma il est indispensable de le visualiser tous les jours. Nous devons définir ce que nous voulons être à notre mort. Quel genre de personne nous serons à notre mort. Pour an ke taxna o garna adna tigi foko xalaat mi na fangones o kiinoxum bugma ref o kiinoxum ref ka ya xonuma to pour kaga jeg koy ka jeg exercice nek bugma proposer an laytanuma ndiki xotin na safele John Maxwell na layel the road map for success. Alors donc laytum fat moof mbiño nga ande ka woot ta wor nu mbaga moof maga minute xar ben tadik 30 minutes ka and naye o leng déranger ken xajel ke nun. Alors nu mbega kidake donc nu xalaate xaye kat ten refu enterrement nun wiina koy a ngarida xa auto xa mayu owey ngara xaƴa ministre ke owey ngara wene ngar taxa auto den yaam Ngor Buka Njaay daal wiin andan a jega wiin maak wa anduna wene ƴufna 4x4 ke a ngarid wene mbafit saate fa a kupna sareta ke a ngarid a ngar koy a refanga comme mi par exemple jang exemple na mi maxey ke jangune soɓanga jangune ta ref ka a soɓanga o sirino jaak ne waxey donena kam jumane wiine fop koy a ngar weke we tega xaƴa alxuraan ne meke wala tega requiem ne des chants religieux triste mélancolique wiine koy o ngarna a moof a njaaxit les visages tristes et renfermés nu xalaate koy il est arrivé un moment où nag wiine ka ngar a ɗeetida tour à tour a ngara mboot no kees ne wala jaak ne ndax a tag toor fo une dernière fois donc pour te dire au revoir une dernière fois wiine we ngara rek a ndeta a ngara bo ta miñ wo fa xooxof o ɗeet ga a xooxof kam donc ta ande c'est vraiment ton propre enterrement.
ndik koy wiin we a ngara pour a mbi des témoignages manam a mbi seede na wo fa nene andona ye wo roga jangu o kiino xa andona ye ka fog no ɓasilof a waga refo tewof a waga refo korof a waga refo ɓiyof a waga refo maagof o ndeɓof faapof yawof a gara ndax a seede na wo xaro ta lay ka donc qu'est-ce que cette personne là dira de toi selon toi o leyn rek no akulay taalawof rek xane mi xon anga o tewe sa waro gar a lay na mi xaro ta lay ka a soɓanga ye a laya ndigil o ndeɓes a gara lay xaro ta lay ka sinon xaro bugo ta lay nawo o sañ anga xaro ta lay kogu nawo ke bugona ta lay nawo fo ke ta lay ka nawo réellement fogre ça veut dire que wo tu n'es pas réellement sur la ligne droite mais an naye c'est ton but parce que ne bugona win anga tong ya xonona ke bugona win lay nawo ya xonona c'est en réalité ça ton véritable but exercice nak bo anda njëriñ ñoo rek ko fi. Alors donc, un représentant de votre famille va prendre la parole. Un représentant de vos amis va prendre la parole. Manam xari tof tigi xana gara lay xarota lay kanawo. Mais fokk to na chalel xana lay xar da lay kanawo. Supposons que par exemple catholique refo wala hadir wala tijan wala mourid. Donc un représentant de votre communauté religieuse prendra la parole. Que dira-t-il de toi? Donc oui ne fokk amne kangar anjang parole. Ndaxa seede dum ta seede ka nawo o xalaat kaga fop o jutaga koy o weta kidof so koy xaton ta xed manam réponse ken jegona fop on note les 4 premières réponses ki amne ten binka ten refu tigi ki amne ten taxu o ref na adna. Donc ce que vous allez écrire sera en fait vos motivations profondes dans la vie. Exercice de nak ka ref o xalaatan ko la exercice na jeg o njiriñ mais fi anga ne waro na fiit xano ande c'est un exercice qui est extrêmement important. Yam wina ka laye ndigil na fa xono tarefu donc xalaata gay mo xonanga keke bugum wina lay dami neke bugum wina nga tamu asaba ngay ke bugona wina nga tongo ne bugona ke bugona wina lay ndawo ne bugona nga tongo réellement na nironaga. Ça veut dire que donc tu as dévié du but de ton de ta mayuka ane warano supit. Ensuite, deuxièmement, découvrez votre rêve, ce qui vous passionne. Tomani imbala kit kayam ila waxtu imba nga yuna après maintenant okino kinagar alay kata xalat na. Donc une fois o andanga tes motivations profondes manam fi exercice ba paré ki amne ten konto tigi naw ten jego njiriñ naw ten refu vraiment xegn le no ñof o andangan. Deuxième étape ne koy ten refu passer maintenant à la découverte du but de sa vie. Ki amne ten refu ton rêve ki amne mumo fona te o yifay te bugo o ref te bugo o wag laga bugo o nan manam ce qui te passionne réellement. Par exemple j'ai découvert le but de ma vie to mi passion leg som jegum na adna aider les gens à devenir meilleurs. C'est pourquoi investir dans le coaching, le développement, la formation, l'écriture. Parce que c'est ça qui me fait vibrer. Kaga refuka amne wagamo in ndik fi in to halatim te o deremo leng. To pour kaga jeg nak il faut mener une réflexion sur votre passé, votre présent et votre futur, votre avenir. Manam il faut ko halata pa ke ñowona tota faaf ke o ñowandiki fo ke bugona o ñow au fait kaga itam il faut ko bato fi exercice comme no fi ton diki ereto o biñoga amne ka wot ano lek déranger kireng o fi angan koy o halat tigi koy weto halat ke ñowona no ke faafna avant toute autre chose être prêt
est le secret du succès. Ga adna ne rien ne vient de néant. Refé ke bugona o ref la ke bugna jeg. Fol ke fol rek anang jimit mbam rof ha il faut ko xalatin ñowin sokoy ino nang dak fi in ndax tawagu jeg. Donc o ñowof i andin i ñak no and o ñow in ka pourta nan ni bugna tan nan il faut i mbaja da xoox in préparer notre vision parce que ke bugona ref ke bugono jeg ke bugono wag o waji nangiren ñowin jalin pour jegin xana dom pour kenn jeg nak il faut lamit keke o ton toxte quels sont vos plus grands talents har refu ke andone vraiment ka ref cheat na andro ka cheat ngotan to o wagin par exemple on arab janga exemple mi moi je sais que mon plus grand talent c'est l'écriture entre 2011 et 2020 bindam 10 livres bindadum donc ça c'est véritablement un vrai talent okino kin aussi wara am ga talent ka ref ka ande cheat rogo ona nga dana sax fi en ça ref leng dikander wara an quels sont tes plus grands traits de caractère nam nando ndax ko jeg fayda ndax ko jeg fulan ndax ko jeg njambar etc. donc tes plus grands traits de caractère wa no an donc wara anitam har wina la e wokat fa hamaga donc en quoi êtes-vous bon selon les personnes sincères qui vous sont chères les leko kin la du mom ka wag football du de mom ka waga chang nangam fo nangam donc wi ne kata la ko wagin to ta xolan we kata la yan leer ndax ka fa lo ndax digelo na den ka itam c'est important donc au soral a wi na côté naga so o xalat koy quelle est l'expérience unique que j'ai vécue et qui a marqué ma vie ka andone ko ñowin vraiment bu ndik wagino o wecc na adna of waga ref no paax ka waga ref no pa no safan na nda dal taref ka ande ko ñowin bu ndik wagino o wecc so koy ensuite quelle est votre plus grande passion on nga blel passion comme ne egal lay to guna rien de grand ne se fait dans ce monde sans passion la passion ka ref ka andone comme let no mandiki waga ino ndiki fi in sax to xalat ki rote sax raftel o derem donc haro refu ka anne waga ino ndiki fi in jabo xonte sax yam ka ref ka anne rek ka felang to o bugin no xeñof donc kaga lay wu rek il faut que anke anne ka ref ta passion ref ko ande tay o ñaaƴate no xalata wondu ngata no xalat ko ndaxte no xalata ko yakamte asa roga fet ndax inu ref no kaga ti fam la dun leng kajo ki no mako xala ne aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie manam bugi ko fiya so fi ke bugona o fiya ngan jalkatiro muk manam det lo hanga kaji gwino anu ne ka def no calel den to chaque jour dalola calel ke ka dom patron min nangam etc. mais ka so rek ke bugona tigi o fi ino la différence entre calel fo passion ala ka tarafna deti Lionel Messi ananga footballa mais ka jala à part des milliards de jala mais il se fait plaisir et c'est sa passion. Youssou Ndour par exemple ananga via concert mais il travaille nda itam no calelo tarefu donc la passion que o jala ka waro mengor faka amne ko bugin voilà donc fogal nu mbasanam ken kara do rek vraiment introduction i ndoka fo le ko no xegn le no formation no yam net no makay yaaj nda kay deg kan mene rek afia ngan koy wene ando kido kino kin wene lamit wene bat ten tigam bat reif somo haja hay appare anga hani ngar peut-être no gaw lakas e continue yam andami hana jegma e ndoka nga mom ta feltina tigi mom haja han rajirne amojo o han amojo mas wasno haka so nga aje ka amne xole nu ander layta numa
lenke kaɗo mo tektel na a sereer yam ka ref ko and naye na tubaab ta fiye i jokan no njal to gidma nuun a paax koy maxey nangiloxa nuun. Positive Africa Radio TV, la chaîne qui booste votre vie. Avec Positive Africa Radio TV, devenez le meilleur de vous-même. Positive Africa Radio TV, c'est l'Afrique autrement.